Hello everyone. Tuni in Beast of No Nation kiti movie explain anibol kit tau hite. A movie ki panin African chapang ho ki chipet chu ahong ki mut. Chule chapang o khanin agam sungu wa gal aum jing thu sim chu asayin ahi. Agu kiti chapang khanin TVC khat imaginary TV tia amin sa chu mi khat ko ma zu ding agu in hinla mi pa chun achanom pon hizong le wang phanom ta in sepei khanin achopi tai. Agu le ain sung mi te chu tu le tu a galin a pha lo na buffer zone a ahiwin ama ho in ku chu lungmong ta in a chengovin anu in a cha te chu vekolin chule gal masanga teacher a anapang apa chu sector chief in apangin buffer zone a refugee hung ho chu akithu pi zin a hi ni khat chu agu anaw pa le aloi hon lampi atingovin driver ho ko ma sum demand a bolta win a hi le nupi tanang khat in ahung pho ovin anomong tawe in sunga agul in sumi te in kipata an ane panovin apa in TV ke chu ahin modo in achapa in TV chu azu thaina dinga asu ke thu hi het phanin achapa cha kin ta in azam do in akisel tai azing ni khu in gal thu su chu radio or broadcast ahon ki bolin in la agu in thu su chu ngai po in imot so ta apo chu ke tho ta in adai in ahi chu zawin gari in sepai tampi ahin po in khusung chu ahin zum tawin meeting anay penovin mi atam zo in numay la chapang ho chu city capital a soldo a pasal ho chu anay agaw ho veng bina dending in aphat sa tawve zanin anu le apa jong kusung da la loading thu in akinil hone agu le au pa chu khusu khuto he phalo zenin board game akichim hone azingin apa in azinu le achate chu city a soldo ding agutai in la bahara alhin lozi in driver puto akinil dan hone hitia upaidang anay law phanin azinu bawse chu asoltan agu apale a upale apu chu kusunga den tawve chom khat zawin akim velowa thal ahonging tan ahile ama ho jong mun khana akisel tawve akisel na wa pada apa en pamlanga sepei ho le galgu bol ho ki ka avet penin kenon khaden ama ho ki sel na lang chu ahin doi chu amun sepei hon kenon chu ahin ka tawin ahile mi abang khat chu zam do ding agu ovin hin la kot a hon ovin sepei hon ahin ka pe ovin agu a in sung mi tele a hing cheng si chu government sepei ho ko ma surrender akibor tawin ahi so in sepei hon amimat ho chu galgu bol ho to pangkho min ango tawin ahi le agu pa chun kei ho hi milham mai nei le go veng bina den ka hi bo ve chule ke hi sector chief ka hin tin a seitan hin la sepei hon nupi tanang nu chu ako vin ama ho hi ne het kha am tin adong tawin ahi le ama nu in sepei ho za ama ho hi kamu kha po ve chule galgu bol ho himei theu a hi tin a sei tai chu phat nen agu pa in sepei ho za amanu hi mi tanang a hi bawe tin a sei kit ta in la sepei hon ama ho chu spy in ango ovin thading agu taw ve agu le asu pi pa chu apa in athimin azam do sa in sepei hon apa le adang si chu kap li taw ve chule wang sit ta in a upa jong azam na honin a hin kap li taw ve agu bo se ahong su cha in amazon gamlanga chun azam lo ne heti chun ni khu izan ham lam ahin zot tai amazon awale le panin gamla chun chapang khat ahin mupil zemin anung azui pe ya ahile ama pa chu anom tapon chom khat zawin a na kim ve la chun sepei ho la galgu bol ho hong ki kap tu tawin chule chapang amu pil ze pa chun attack ahin bol tai chuin galgu bol adang ho jong hong po do ovin ama ho chun native defense force NDF galgu bol ho chu ahi ovin agu chu aman taw ve chuin NDF commandant pu jong helaimun chu hong hlongin agu kom chu hin zonin kuin ahin manham atile striker kitipa in ahin don bune commandant pun jong chapang in helaimuna ipina hong bolham tin agu chu adong ta na hile agu in jong achunga til su zo si chu asai tai chu phat in commandant pu in agu chu amin ki song ta ki thang at pi ta in asai sa in chu zo in ama jong chu NDF hola a training boarding in sepei dang ho to kem langa ahin pui tawve kem alhun pha novin mizo sin commandant pu chu zana api ovin chule agu chu training boarding in sepei khat api tai sepei hon an ane pe novin agu chu achang sa in en na lawin aumin amazon agil kil walji chu ne ding them khat athu min a hile sepei khat nen an hi sepei ho bawin ane thai a hi tin ahin don bole hiti chun agu in training apantan chule anu to akimutu kit na dingin tawna mangjin a hi tu IC kitipa in training ball hoza NDF hon aban bana gamla beding agu do thu chu asai zawin sepei dang khat nen rights chung thu a lecture a bolin galmitian achan vo ama ho ko na ala pi thu chu asayin a hi
Chizawin agu le training abol khom pi chapang dang ho jong officer ta in NDF se pe ya la lu na anei tawin a hi azingin ama ho jong lei khat ambush bowling in akun tawin hitia phat kilem pe anga zo uvin a plano chu ahung lo leng ta chu in commandant po in agu chu akawin ami mat ho la ami khat chu atha ding in order apitai ke student mai ka hi tin agu chu anom po na hi le commandant po in avo lo hitia alam kai po in anono pha ne aman jong mi pa lu chu chem cha in asa ta commandant po order dong zo in striker to ki to in gal mi pa chu asa li hon tai chu zo in commandant po in 2IC chu order a bolin agu chu AK api ding in asai tai agu jong mai thal api zo uvin tula chon allo in ipi ka bol hitam tin pathin hinga akap tai chu zo in striker in galmi athi ho sang khol khat chu agu ahung pi in agu in ama pa chu aki ho pi in hinla ama chu aham po sign language bawin aki ho pi in a hi azing a 2IC unit hon bridge khat aga bulu pe du chu ahung ki mo 2IC in commandant pu za backup akau ta na hi le ama hon jong mortar support a ball ovin chu in commandant po in sapai hangsan a holen koi ham nong chon loading galmi khuna ki pi do loading tin heti chon chom khat zawin ama ho jong ahung ki tolovin sapai ho chu akap tawe zanin striker in agu chu commandant pu kom apoin ama pan agu chu apa cha in kaniaw lai nei gel do sai ti na sayin chule lam khaina sa ta suna ding a thongai apoi modan a hilin a hi chu zawin agu chu room apoi lu ne gunpowder chu a hip zawin chapang pa chu saido thailo thil mel sita abol sa ta na hi hichi zawin agu chu alung thide in chule striker in agul pa chu athamun ta na hi azinga agu chu alung nup thailo in sapai khanen alung nup na ding in brown powder drug chu api in agu chu akham ta na hi sin aban in commandant pun sapai hoza galmi tam ta om na khusung chu abana abulu ding ovin asai ama ho jong ahong ki tol pe novin United Nation Vents khat to ahong ki to ovin hi chuzawa agu le sapai ho jong khusung agalun nu chu ahong ki mun milam hi hen koi hi jong le amu mu chu akap li tawin agu jong chun mi tam pi akap li tai chuzo in nupi khat le chapang khat ki sel na building a chun alu dovin agu in nupi nu chu anu a hi sa in akoyin hin la anu a hi poi striker in chapang chapam lang akai do in nupi nu chu anu a hi lo a het pha nin agu in ama nu chu ala in a ho si in chu in pam langa striker le adang hon chapang avo chu agam mukit pha ni pathin nei mu lo ham tin adong e chu zawin ama jong achi in sepai dang hon asu si in nupi nu chu aka ka di tai sin abana sepai hon agalmi te kama grenade akoyo chu hong ki mo commandant pun athil bolo chu avet zim la in supreme commander dada good blood in message ahin tot chu ahong pi ubin supreme commander pun ki motu dia ahin kaudano ahi tai ama ho jong ahong po dole grenade chu ahong pu tai chu zawin ama ho jong supreme commander dada good blood ki mo pi ding in ahong ki tolovin amun alun phat novin deputy pu in analam tu uvin waiting area achon ahin poitan foreigner kha jong supreme commander good blood ki mo pi ding in ana umin ahi som khat zo in deputy pu in foreigner pa chu hong kong masai dada good blood to so ta aki ho han ta na hi commandant pu in jong anga kho be se si chun alung hang do ta na hi le deputy pu in ngaidam atomin room khana ki cholding in apoi phayuwe ama ho jong chom khat zo in analu thu do gam tawve azingin supreme commander dada good blood in akimu pi uwin adang si chu en neding in asolin commandant pu le 2IC chu aum den sai ama ho bo aki ho tawve good blood nen gal kho sit che thu chu asayin chu zo in commandant pu chu general hitalawa deputy chief of security zo in promote abole chuban a battalion chu 2IC khutnoya dingin asai tai chu in 2IC in ki pathu asai ta na hile commandant pu in asol do in chu zo in amani bo se aki ho han ta supreme commander dada good blood nen commandant pu za athil bol achalo dano he gamdang hon ahin he do ta zia United Nations sepai ho hung ki involved thu chu asai pi in public image sim phat na ding le agamu amin sit ding anop lauzi in ana to hialam dang ding agut thu chu asai tai commandant pun atu sai cha aza pa nin aphat sa be se pun chu zo in amazon zan khat ka sepai ho to phat nei pi in tin apot do tai chu zo in commandant pu le asapai ho zo mama brothala zudon ding le hin khono mang ding in achi uwin ama promotion le 2IC promotion lom ding ati ahin hin la amel wang chu akipa be poi chupet in 2IC chun unit dang ho pha pha hinawam tin vel ha na ga nei ding aguin hin la commandant pu chu anum poi chuin mama in numai ho chu ahin poi do in sapai khat chi ta om khom taw ve
hin la mama in agu le striga chun no mai ho apinom pon hezi chun amani in zong zu adon hon tai chom khat zo in striga chu alu hlutan chule agu in no mai khat chu ave in hin la no mai no en ama pa chu ada tha do kit tai chupet in mei thal ahong gingin mei changa ki kap kha tu ic chu a hin zong do ovin tu ic in commandant pu chu ango in hin la ama pa chu anom pon aum khom pi no mai no zo chu ango kit tai no mai no chun accident danen asaigin azam do ta na hile amanu le mama chu akap li tawve sin abana agu in gun powder a hip chu hong kimun chu zo in tu ic maha chu agave in ama pan aza athil bol zo siu pan na bai asu tai ti na sai ta na hi chu zo in ama ho unit tha dinga mi zo sin a holo thu chu radio in ahin sai chule agu in commandant puza tu ic thi thu chu aga sai pi tai ama ho zong ahong ke tol ki novin tu ic ta sa chu lungin ani adengin adal hatawin a hi hiti chun agu in song hichi gal pel do na thei aum sun chu thina a hi ti chu ahin gyal do tai zana ama ho zong a i mut pe novin sepei hon missile in attack ahin bolovin mi izat ham athi lo tawve jingka a hi phanin ama ho zong ahong ke zo ki novin in la striker chu achi nom tapon agu in agul pa chu aga vetle mei changin ana kha na maha chu aga mutai agu chu lal le zong le agul pa chu ahin puthau thawin chom khat zo a striker chu aki hau pi go na hi le ama pa chu ni thitan heti chun agu zong line pom pomin agul pa chu adal hatai sin abana se pei khanen agu chu mei chang la dinga asol pet chu hong ki mon mei chang amu zo lo pa nen agu zong commandant pu ko ma achi in mei chang ki chai thu chu aga sai tai chupet in preacher ki ti pa zong ahong in commandant pu za hilai mon adal ha nom thu chu ahong sai I'm going, sir. No bullet. Thani masanga pa na anni eding mei chang le tui don ding ki san nei lawa ahi ta ji uwa chu abon chawa surrender ki bol no mo ahi tai in la commandant point aza uwa hilai mon na dal ha uwa hoilang na zut gu nu ham pui machan na munom provin te ti na sai tai heti chun agu preacher le commandant pu chu achang long mei thala chun ahong ki doi tu taw chu in commandant pu na gu za nang jong surrender na ki bol no ham tin adong chu zo in commandant pu na chi nom la chiu win in la decision na la hilo na hin het pha no le na hong kilia thau thau diu a hi ti na sai agu chun ai da thapun te tia agial wangin agin cha lo be in aman jong sepei dang ho nong nong chu azui tai chu zo in agu le agul te jong un sepei ho ma sanga surrender akibor tawin ama le aloi chapang ho chu missionary school khana ahin ho sim phat na dingin asol tawve hi jong le agu in ahin khu tha chu ha asale ezingin zan pha le amang jong asisi jingin a hi chom khat a zo uvin preacher le randy ndf a apan khom pi te ni chu commandant pu sai bang bang chun ale jam hon tai azingin emi kiti counselor no in agu chu aki haulim pi in ahin khutu sim asai sa agunin hin la agu in athil tu hole athil bol ho ki sai pi le mi himin jong ei mutapon te tin ain somi te ho tu sim zo asai pi tai hiti chun achai nan agu jong hin khutha amang ding in helai mo na chun aum danin ama jong chapang dang ho to tuila chun ki pa ta in akichem khom ta ve he chia hin a movie jong hong ki chai tai